Sanibonani emakhaya, sanibonani endaweni zonke enikizo. Lokhuluma udokotela wenu Lucifer. Bafowethu ngitheke angeke nginithathe kulolu hambo engiluhambayo noma uhambo engaluhamba olokwamukela ithongo elokuvuma elokuthatha umsebenzi wokulapha ukuthi lalunjani. Ngitheke namhlanje angizonibeka la engathwasa khona kaXulu. Bafowethu inyanga yami ke uXabhashe umuntu ongasekho emhlabeni osewadlula ke wadlulela kwelamathongo 2019 ngoSeptember ilapho ke inyanga yami eyadlulela khona kwelamathongo. Kusho ukuthi ke bafowethu ngithe angeke nje nginivakashise nikwazi ukubona lapho uLucifer wathatha khona isikhwama la wathwasa khona bafowethu. So ikhona ke la bafowethu eNanda kaXulu bafowethu la ekhaya ke ku umuzi wenyanga bafowethu. Lo umuzi wenyanga kuyathwasiswa kuyalashwa. So ngithe nje asike singene nikwazi ukuthi nibone lapha engakhuliswa khona. So lolu hambo ke bafuthu ngiyalihamba ngidlula naseyindaweni lapho engathi mangi ngavakasha khona ngoba ekuthwaseni kuyenze ukuthi uhambe uye komkhulu uphinde uhambe mhlawumbe uye kodadewenu uhambe uye kubafweni bethongo uma usahleze ethongweni ngoba uhambo lethongo luhambo lude bafowethu. Usuke uzoqaqa into eyisidalwa usuke uzoqaqa into eyithongo ukuthi ithi isebenze ngendlela obekezele ngayo lapho ukhona lapho uthwasa khona noma ngendlela othwasa ngayo lokho kwenzayo uma usekuthwaseni kukwenzeka ngisho usuphumile ngesimo somsebenzi ngendlela yomsebenzi. So uma usekuthwaseni uyakhuthala, uma usekuthwaseni uyahamba, uma usekuthwaseni uyabekezela, uma usekuthwaseni ufanele ukhuthale ukhuna nezinto zakho uma usuphumile ikwazi ukuthi nazo ikhuthale isebenze. So we can just take a walk around and have a feel and have a look of what is happening around. So uma nizobuka nje lapha ngaphesheya kwabayazi iNanda bazobona nje awuthi mawubuka ngale muva intaba yakaShembe lapha phesheya. So ikhona abafowethu la enganakhunje engathwasa khona, ikhona lapho engathatha khona umsebenzi wethongo. Sibavakashele nje sobabona sobakhuthaza. Kubaluleke kakhulu ukuthi sihlale uhlale uvele Esgodlweni esikhulu ubakhumbule ubabone kuxoxe ngomsebenzi wethongo ngoba umsebenzi wethongo uhambo olungapheli, uhambo oluhlale lifuna ukuthi ulikhuthaze lihambisane nezikhathi bafowethu. So ikhona abafowethu la ekhaya uma siqala sifika lana ngicawuthi kwakunezindlu ezintathu kodwa iyodwa ihlukaniseke kathathu kuwumjondolo owakhiwe ngamaplanku. Umjondolo wamaplanga which is a proper house. So masifika lana kwakulaphana ngicawuthi nje kwakulaphana la kwakukhona khona lezo zindlu lezo. Uthe mayiqala yakhiwa lendlu sasimama laphana sihlala khona kusho ukuthi kuneminyango emithathu isigodlo siseqeleni bese kube indlu kababa kube ikhishi bafethu. So imisebenzi yethongo bafethu ukuthi buka namhlanje ukuthi umuzi ungakanani
umuzi wenyanga eyathi mayifika lana yafika nomjondolo owahlukanise amakamela amathathu kuphela le impande leni ibonayo impande ekuthokoziswa kiyo ekucelwa kiyo ekukhushulwa kiyo abantu impande inamasiko athile enziwayo noma ngakubuka kube isihlahla saziyo kodwa kuyimpande enamasiko athile enziwayo hayi noma isiphi isihlahla esifana naso sibonayo so iwona ke bafowethu umsebenzi lo omkhulukazi weThongo bafowethu umuzi mkhulu owenyanga inyanga ke seyaguqa singangena endlini nikwazi ukuthi nibone isithombe sakho baba inyanga bafowethu masikhuluma ngokuthi kunento ekuthiwa inyanga sisuke sikhuluma ngezinto enje angeke sacela vele siphuma la endlini bafowethu ke uyena umali omncane okhona kulomuzi uma umncane bingele Thokozani bakehla uMandebele lo waqulu imini inyanga esisele ekade nangomntwana baphila abantu yebo bafowethu kuyathwasiswa kuyalashwa la ekhaya ngicela ukuthi ke nje ayikhulumele ngokwakhe mhlambe anabe ngomsebenzi awenzayo bese enipha nezinombolo zakhe nikwazi ukuthi uma nidinga usizo abantu basenandi ukhona ugogo uzokwazi ukuthi yebo ngakhuluma gogo ngiyababikelela abantu emakhaya cha kuyathwasiswa la ekhaya kuyalashwa kuyabhulwa abanamacala yonke inhlobo yenda abanjelwa amadoda abanjelwa abafazi yonke into wethu la ekhaya iyatholakala ungasithinta enambeni ethi 060 7152 060716521 njalo nje uzokwazi ukuthola ugogo udelekile sezandebele usizakala esizweni okhuluma around la eDurban noma eNanda uyakuthola usizo ngiyathokoza yebo na inyanga bafowethu inyanga yangithwasisa le bafowethu ubhozo lo insizwa bafowethu yabo makukhulunywa ngenyanga bafowethu kukhulunywa ngento enje bafowethu umuntu othwasisa abantu abangaphezulu kwe-1000 nento into ongazi ungayibala ithini iyo nathi size sibe izangoma manje safunzwa impande abantu abafunzwa yiyo njengoba nathi sesinjela nje nawe nje obusunjela nje yebo bafowethu hayi siyabonga kakhulu ke bafowethu sibonga kakhulu nokulandela bafowethu ngicela ukuthi abantu baqhubeke basupport ichannel basupport udokotela wabo bafowethu uyithande usubscribe uyithande uyishare ivideo sikwazi ukuthi sifinyelele bafowethu nakulabo bantu angelula ukuthi basibone ngoba ama videos wethu aku YouTube so abanye abantu kuye kube nzima ukuthi umuntu ekwazi ukusibona so download videos share videos and try to reach as many people as you can because bakhona abantu bafowethu abalidingayo usizo abantu balidinga usizo kakhulu so ngicela ukuthi bafowethu nikwazi ukuthi labo abangakwazi ukusibona endaweni abakizo noma ngezimo ezithize ababhekene nazo nikwazi ukuthi nibanikeze bafowethu inamba zethu basifonele abantu bakwazi ukuthi basizakala abantu iThongo bafowethu ilona nje liyokushintshela impilo iThongo ilona eliyokususa likubeke la ofisa ukufika khona akufanele ukuthi uzuhambe emhlabeni indlela efana naleyo ungakazi uyihambe ungakazi uexperience ungakazi uyinikeze ichance angicabangi yini ukuthi kufanele ukuthi kuze kube yinto inikeze ichance kuyindlela yokuphila nje yomuntu omnyama leyo awukwazi ukuthi uhlukane nesidalo awukwazi ukuhlukana neThongo uNkulunkulu usiphile wonke ama resources emhlabeni yebo siyaguqa sikhuleke sithandaze kodwa asingacabangi ukuthi khona okuyosuka ezulwini kuze kithi wonke uNkulunkulu usinikezile konke uNkulunkulu usinikezile emhlabeni wathi busana umhlaba wenu so ama resources akhona emhlabeni hambani nezinyanga hambani nezangomeni zizonilekelela zinisize nikwazi ukuthi nishintshe impilo zenu uNkulunkulu usizo isizayo phakamani umazi umuntu umazi ubaba wakho umazi uma wakho umazi ugogo umazi umkhulu musa ukuleke uguqa ucela kuNkulunkulu ungenzi lutho ithi mukwenza lokho ucela ukuthi akukhuthaze ucela ukuthi ehlise umoya oyingcwele ukwazi ukuthi indleleni uyihambayo ube nempumelelo bese
uyahamba uye emsamo ulungise into zakho. Siyathokoza kakhulu abantu besazoqhubeka basupport udokotela, abantu besazoqhubeka baye enyangeni, abantu baye emsamo bakhulume neThongo. Siyabonga kakhulu udokotela wenu lena u-Annele Mthembu Lucifer, sibonga kakhulu.